Kadaw kolong nomor ba ya ki candidate ya ki parti ki ba ai pisa ki ba sam pisa ki ba sam kiat hakapor election nga lakan type lupa natagada mo sa sitom banyo iki parti nga sitom banyo iki candidate ki ba yat hakalenti chong kajing sisya bat ko hok Menin ka janmiat kata ka arpau tarik umach 8,000 arpau hendrio. Nakaliang kaseng VPP kalahi arsha kasnong thangmau East and West Kasihil District banpen itu yau Dr. Baskem Marbo kum ukertong na kaseng VPP uban yakun MP na kaselong Parliamentary Constituency ha kane ka election chiteng samoy bat banpan ru kajing kersan na kipat ba Kamautha Darshan Constituency. Tungin yang sengap bahaya kimat kiba Dr. Baskem Marbo udan ban pensengau pait ba ha kabayadai bat kane ke election MP siteng samai kaban sawan. Ngangam pajudan benta bat kono keseng san hima. Bat akajing isya menswa sya bakan ni ke Voice of the People Party. Wat ban thet ika vote ko jongar ngasai sitom. Namar balai kadaw kolong namar ba ya ki candidate ya ki parti ki ba ai pisa ki ba sam kiat hakapor election nga lakan type lupa natagada mo sa sitom banyo iki parti nga sitom banyo iki candidate ki ba yat hakalenti chong kajing sisya bat ko hok pagta kajing khoy haka politics pekata ka penlong nga bagan sngudiaw bat ka penlong nga bagan kierno wat man thebbo su namar bangam itenat namar bangatip haba kile kumta ke ke jingwi nakata kalong ba kinong mikmat kinom tresyo kinom sakrisyo yang i upay ba henry ke su penlong yang i tang kung kita kibriu ban ay kikabor ya kapakin le kat lomon hadin baklapoy ha kasuki kejongki kata ka penlong nga mangam jukham tebol henry habang apet pada ye ke imlang kasalang ngakya ka binsim ye ka ka bang yo I ka kom sensya kam tam haba pipet ya kini ki paiba ki jongi ki bedok ki paiba ki jongi ki ba don na ki nong kendong ki jongi wat asoru ki paiba ki balong ki bangilaban ong kita ki paiba ki ba don hamadan uthap udap ye I bakumno ke sarkar kampait na kabenta ka jongki. Pagkani ka ling ay ka sim ba jonga, but naduman siya. Nga say tho di jing tho hakikot kubor. Hagaktin kasi hakot kubor mau por nga say ay iba puwel say pemi. Manag tigi por hakot kubor mau por. Nga pemi asilong time su nakabenta kito gibri kubom sulpo yaktin kasi